Lagi tu. Siapa nak ni? Karen saya buat. Wah, asli asli. Asli. Boleh politik ya. Harus politik macam kalau kanu sih. Jotono saja kaham, akhir media takur nopo saja kaham, kaksa tiniro pemon boya, tiniro ke jong bubagrani naisumung akhir tuite mobile, jong aini keha MLA office ni jong no kusane mah hing samo, abudino tiniro BBC hatayo 10 dani 60 constituency siyo bo BBC bazar hatiyo MLA office khulak bo khulangoni karon ke arse tini chung lugu projaro asu kostonge tongo umtuyo thange brani समस्या no brani problem no sane bran jaga maya abu dia no tini ro khulo remote dingo no rowo no brani je dugu kosto ang bai male ne pho akhe ang kuri pho tini te worker ro tro tunai brani समस्या ro phaye sane ma akhe brani dorgas torok maro bro phai saphaye brani lingla theipong ha akhe brani অসুবিধা রাও আনারো সাফাই মান বয়ে বচং এমএল অফিস খুলমছে ইনকে রওনো আং সপ্তাহ বুইও আং জং ডিসাইড খেয়ে জং সানাই জং সপ্তাহ বুইও রবো সাতামদে ওং সাব্রইদে ওং কে জং আচু লাইয়ে র জনগণ ব্রানি সমস্যা ন সানেমা আকে রনচিও ন ব্রাং বাই মালাইয়ে মাক মাব্রানি এলাকাও অসুবিধা বা সুবিধা উংতমো আবনো নাইনিমান বয়ে ন চিনি মহারাজ বাই তুইতে ইয়ে Brang by Dagget Modike, Kaha, ML office Kulomse, Amboye, Jotono, born Nani Media, Yaldina, Sanju. I know I know Oppo Pimeo, Kokre, Aripo, Aboni Kuyapo, Raw ML office, Raw Pocho Malay, Kok Salai Mane, I can only Subida, Nani Duko Costono, Anas Hapadi, and James Hajoramai, and Nani Kauno, Sorcantino Tinanai, Ake Procession Tinanai, Bonaine, Nan, Ano. Bos 60 constituency MLA hi pai rimo ba bo aini nano kau rimo ang jem sa jora mai bo elaka ni unnoti bo ye akenani dukho kosto nam sa jora komeri mai nano khenman bo yang ron nano pai rimo bo ye ang bo MLA office ni dio nani kosto ro no ko ang jem sa jora mai ang nang khumai kaksa